Horas Bainasiam warga Inang di KPS Resort Bandung. Ijon ben hanami panduan Bainasiam untuk vokal grup Nasiam dan hubani olop-olop resort tene. Aima hubani haleluya 450 tolu nah ado pangidamo. Jadi boge Nasiam ma video on janah ihut kon Nasiam tene on ma panduan Nasiam untuk berlatih janah perlajari Nasiam lobe anggodo mah holi pasih baru mah masuk ke Nasiam tahap perekaman tene. Oh ya, jadi bogi Nasiam mah janah dihuti Nasiam tene. Nahado pangidahmu pergoluhon ni kuriata. Nahado pangahapmu anggo buwe nalang marminggu. Nah sirsironmu lau mangarakon hasomanta asesai ringgas marminggu ulang lumun garejai dong do alinan ni upasa inma upasana marisi poda borit dingis nalang marasa borit tando asar nalang mardingis homa age kuria namar nalo japa jongjong gareja borit kuria lang mar gareja boritan gareja lang mar kuria halani ay ulang lasay uhurta torsama hitam kuria Tuhan tama tongtong si balo santa aiya raja ni gareja. Ni upasa inma upasa na marisi poda borit dingis nalang marasa borit tando asar nalang mardingis naido homa age kuria namar nalo japa jongjong gareja borit kuria lang mar gareja boritan gareja lang mar kuria hala ni ay ulang lasay uhura bersama hitam mar kuria Tuhan tama tongtong si balo santa aiya raja ni gareja sai ringgas be ya sonaima panduan vokal grup Nasiam perlajari Nasiam ma janah holi pada saat merekam boge Nasiam ma laguon video on pakai headset janah sada handphone merekam Nasiam
boy berupa suara ataupun video dan suara. Nah, usahawan siam merekam bani sada tempat atau ruangan na kedap suara ase ulang terbogi suara-suara nalegan tene pada saat nasiam merekam. Ya, dia itu pa selamat makorjahon, selamat menjelang olop-olop resort GKPS Bandung. Dia itu Pak, terima kasih.